So now, ituloy tayo na dyan. Series sinadali about faith comes from God. Iti pamati agapu iti Diyos. Believing is your responsibility. But faith comes from God. What is the difference between believing and faith? Ano iti diferensya na? Ti faith, patyo mo nga adan, nagiti banag nga di mo pa makita. Amen? So that jay nga faith, kinilord mo lang nga maala. Ang jay believing, so that jay pang-believe mo. Jay believe. Iso nga ko na adat ti wrong believing. Ngawawagan tinado mga faith, they are using the word believing or belief and faith nga vice versa. Pero haan nga kasya nga talaga. Sabali ti faith, sabali ti belief. Kasla di ay, amin nga taki, I'm so sorry. Taki ti amin. Uray takiti manok, kuno tao, or aso, or rugit amin eh. Pero saan nga amin nga rugit kataki? What is my point? Haan nga amin nga belief, faith. Pero, iti faith, mainayon nga belief. Pero, dati specific nga kausaran ti faith. Faith, kini Lord lang. Belief, mabalin ti wrong believing. Because, di binilip mo idi nga pinapagano wrong. Because binilip mo nga di apro ket iso pang kitaan ti swerte. Pero dinawatam ti gospel ni Jesus gayam iti ayan ti kinagasat. Taysot na i-crucify, nga nang sumang ti amin nga curse, ijay cross for you. Awan kay kaya ti apro ijay. Are you getting something? Ano ba malalayo ka na gito? Amen, malawlawagan kayo ba? Masaksaktan kayo ba? No, pagano kayo? Thank God! Tano kaslahang ka matamaan, kasla ka pising, lakabulong ti aba. So, kailan matamaan ka? Tapno aday kastam mag-change. Pagkamaday, kabay mo, one kabsat. Hallelujah! So now, mapantayo dyan. Iso nga doon binilip tayo nga wrong. Tati na ibagagaming nga biliban tayo, believe in God. Believe the gospel. Believe in Jesus. Nakita ti command, the word of God, ti believe ti Diyos, ni Jesus, ti gospel. Pero ti binilip tayo ululay. Kita nyo, di binilip tayo diyan, no? Ada minatay tayo ikanti kanuna. Nay, mangan ka. Sino ti, ada ba lang ijay, nga bilip? Kabalang ikanti apple na? Na kami di, when I was a sacristan, iti padi, aramidan mi na dyan, karkaro no piyasan ti minatay, nga kunada. Kami agkan-kantay, jay, ayan ti puntod. And then kantaan mi ti Amazing Grace, kaya karkaro di favorite na dyan natay. Kantaan mi. Kaya na, tagidimat kin mi natay, nati kargada nga diket. Nati kargada nga makan, mainom. Chay. So kikitaakan. Amazing Grace, how sweet. Ngursi-ngursit kami di padi. Tuwa kami. Mayating kami na pundador. So after nga nakakanta-kanta kami, da kami tinang inom.
Da kami tinangan. Tidak kami dia kakading. Ulay di. Kasi, mano naman, ito nalpas may nagkanta-kanta na, da kami dyan nabartak. And then kuna dagya congregation, cowboy. Kita, wow, kasam cowboy kami pa lang. What the cowboy? Cowboy. Sawali na gidya. Amen? Apa nga isursurok na gidya? Believe. Ngayon kara-aramidan, which is wrong. Ngayon suti ko nang tinadoma, that's our faith. No, you are wrong. That is not faith. Because faith is the gospel. That's your belief. But that's wrong believing. Are you getting something? So nga na kayong maumay dito, you need to learn more and more. Because ado ti deception, the enemy, ti the whole world. Nga ijay kalaang life ni Jesus nga truth nga maset free. Han mababaling alaan nga duwa. You need to decide now. No ni Jesus, ni Jesus. Han mababalin nga alaan nga duwa. Kapatsyon day pudis, and then patsyom ni Jesus. That is doubt. Ti doubt, duwa-duwa. So duwa-duwa ka. You are pudis, you are in the cross also. Ibatam de maysa. Han kamagna nga nakasakang. Stay in Christ alone. Amen. Amen. Nawan mo man nakaabay mo, matamtaman. Amen. So faith comes from God. So no faith comes from God. Nothing is wrong with it. Awan ti wrong iti faith. Pero they believe. Ado ti wrong. So nga ti amon ti naduma, ti pamati mi pahay ket daytoy. Ti pagbagada pamati na dyan relihiyon na, dyan nagan ti relihiyon na. That's not faith. Ti faith ket gospel. Ang nga dyan pagamin, ti bay nanguna kapamati ket daytoy. No. That's not faith. Ti faith ket agapulang kini Lord. Ket ti pangiturturungan ni Apo Diyos kada tayo, ijay pamati kini Jesus, kini gospel na. So kitaan tayo. Romans 12 verse 3. Faith comes from God. Naisuron kada kayo dagiti duma, hanggon nga ulitin dagiti na palabas. So ang kayong aglangalangan. Amen. Nung natamaan ka tata, just come. Amen. Next Sunday, come again. Tap na matamaan ka manan. Amen. Awan may lumbang mo ti Holy Ghost. Urag tukaw katalikod. Hallelujah. Bagpagiti ata saan palang rumar na jay prophetic message. Mabaling ko nga diritsuon ka dita likod. Sometimes sa move ni Apo Diyos kasi. Amen. Pagkitak di rupam amok no sino ka. Okay. So, now, Romans 12:3. I give each of you this warning. Warning, ha? Okay. Don't think you are better than you really are. Oh. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by faith God has given. Oh, faith God has given us. The faith ited ti Dios. So faith comes from God. Ayan na iti pangtudana through His Word. Jay Word na tayan iti faith. So nga ited na jay gospel,
jay word tabilibam tapno magkaroon ka ti faith nga nagapuy ti Dios nga mang-believe nga addan dagiti banag nga awan paay. No umay de jay, mabilib mo nga you are healed, karili masaksakit, uray ada palang symptoms. Kanayon ko ngay baga de jay, so makita yo kanya. Nga dalat ti symptoms nga makikita yo, but I believe I am healed by the life of Jesus. Because the gospel says, ibagbaga ti gospel, by His stripes you are healed. By His life you are free from the law of sin and death. So I am free from sickness and diseases. They don't have any legal rights in my body. Hallelujah. That's what I know. Amen. So haanak nga nakadepende ijay symptoms, nakadependiak ijay word, nga word of faith. That's the faith that comes from the Lord. Amen. So you need to know this. Kaya na we walk by faith and not by sight. Amen. Haan ka dyan makikita ti natural nga matam, ti patpatsyem, dadya kinadiyos ti Diyos by His word, ti patsyem, ket magkaroon ka ti faith nga unexplainable. Narikat mo nga ma-explain. No apay nga daan ka ti kasjay. Because of your knowledge, revelation knowledge, nga iyag the word. Iyag ti Holy Ghost through the word. Amen. Hanak ka nakidipindi, iti makikita ti matak. Oray nakutukutungak, oray sang kay bagada. Grabe, Pastor. Mapan kan samutin. Ano ito may nang bisita kanya karkaro dagiti kabagya? Sada after nga binisita na, panda nag-istorya kadagiti kakabagyan mi. And then ibagada, awanan ni Pastor, dandanin samutin. Kasjay gamin ti sakit ni manang na, kat natay. Uray dong dagak dagijay nga news. Umisiso makpelang. Kung naklatay dyan, I have the life of Jesus. I am free from death. Death has no authority in my life. The life of Jesus is higher than death. Kasjay, di pamati. Dati nga ordo may pakarara ganyan. Inlihan sumin lang ordo ni Mrs. Kinas out ko de cancer. Hindi agsapa adamanan. May magpailihan sa ti, kaya tinadumain ka na, may katay symptoms sa na believe nga they are healed. Symptomatic nga Christian. Pipiapa iti virus ta. Nyari jay awag day jay, asymptomatic. Awan ti symptoms na kat adda. Kunada. Baliktad mo ta jay. Adda symptoms ngam awan. Amen. Ang ada jay awan nga may papilit dang adda. Awan marikliknam. Tata damot marikliknam. Ipapilit mo nga awan. Rabahaya. That's how to fight. Aduti, nung fight, the good fight of faith. Yes, that's biblical. Pero nyati fight mo word. The gospel. So nga da kayong awang kukwarta na i-fight mo lata, I am rich.
Amen. Kamamuyo kanyak pa tikit kita agtataday mang mangyari tatakit ni masakbayan. Tikarkarada ko, Lord, reveal to me what is happening today in the spirit realm and what will happen tomorrow. Because I want to guide your people. Amen. I need to guide them. Amen. Hallelujah. Lord, kasam na gito'y even na gijaday ja Hawaii, aday jay Saudi Arabia, nga kakailyan tayo, agdudungag day di preaching tayo. Yan na dapat nagawid di jay Abra. Nilabgi pa na palang ni Mrs. Abra ba yun? Ay Kalinga. Nagapuy jay Saudi. Saudi ba yan? Okay. Nagdudungag ti YouTube. Hindi nagawid. Nagipatulod pa lang kini Mrs. Tilabgip na because of the preaching. 1,005. Malaki na yon. Dayat ito da. Sige. Padasam tagrikos ito Trinidad. No da macambaam nga 1,500. Nga natnag di takalsada. You see? Now, so ako Lord, I need to know what is happening now. Kailangan ka warningan ti taom, and kailangan ka i-guide so that the truth. Ani ado tagdundanga given international. And then, di ba nag-preach sa kajay, yun long ti anniversary da. Bagam ka ni pastor, kung nada ka ni Mrs. ka no. Nag-preach ti English. Na ito'y manan. Amo yung mati preaching ko rito, Ilocano niya. I'm not used to preaching English. At, kunada, sapol English, ada ti foreigner. Nga maki-join. Ay, so, talaga kayat na yan, 5% nga English ko. Okay. Deal. So, di nag-preach ka English, pulos nga hanak ka nag-Ilocano. So, ti kayat na Ti uray Carabao English, basta English. Basta wan Ilocano na, bagada Kato'y mayat, naawatan na. See? Okay. Tapnohan tayo mataw-taw iti topic tayo. Subli tayo. Faith comes from God. Ti Diyos ti mangited, by His Spirit, ijay faith nga nakapaloob ijay word. Ta jay word gamin, kasla seed dayta. Kasla bukal. Nga dati kaya na nga i-produce. Kaya na nga ibunga. No maimula. Tibukal, no santol din mulam, santol lang di may produce na. No bayabas, bayabas lang. No beans, beans. Pero the Word of God, kaya na tagbunga ti 30-fold, 60-fold, 100-fold. May isa nga bunga, the Word nga gospel is faith. Faith from God. May isa. Amen. May isa nga bunga nakat, nga by righteousness, holiness, health, love, peace, joy, and many more. Pero tuktukuyan tayo dito'y faith. Isu nga no may mulakin ka na jay word, by believing, alaan na jay by believing, da jay believing mo, ti pinakaimam mo no pinakakutsaram, nga mangala ijay word. You need to believe. And after believing, receive. And then meditate. Ngal-ngalom dihay. After nga bangal-ngal mo, tilmunam. Ano nga ito pra? Tilmunam. Tada de mangal-ngal, nga ito pra na mo lang.
Dadya panangalngal mo, iso dadya panangraman mo, no anya dadya kinan mo. Now, no alam dadya word by believing, I believe in this. Ngay naramid ni Jesus for me, I believe in His life. He is my life. Mas manigan, di binilib mo ijay righteousness. I believe you are my righteousness. Or receiving, di ayan. Ta in bagam nga you are my righteousness. So, kaya nasawa nak-accept ijay life mo, ijay life ni Jesus, nga isu ti biyag mo. So, you are righteous. Ado pa lang ati madmadiging ka, pero umun-una di dyan nga i-receive mo. Now, in tunoy accept mo, you are my righteousness, Jesus, i-meditate mo. Anyaya ti righteousness. Ti righteousness, awan mat kilukiluna, tanalintag nga ron. Okay. Nga pa ti righteousness, right standing with God. Ada ti takder mo nga mayat kini Apo Diyos. Righteousness, isuda jay, haan nga violator, ijay word of God. Righteousness. Kuna mi dyan, isuda jay ti righteousness ko. Iti meditation. The same ijay healing. The same ijay prosperity. Amin nga kayat mo nga agbaliw ken ka. Alaam jay life of Christ nga mang change. Amen. Habang i-meditate mo, accept mo man, i-confess mo, kastuya kon. I am now righteous in Christ. Number, salonat, I am now healthy. I am now healed. Healthy. Healer. In Christ. Numet, no di ugalim, nga makaapos, nga laing ngagpasubnod, hanakon nga manapagpasubnod, tawan pasubnod ni Jesus. Now, the Holy Ghost, trabaho na dito yan. Trabaho the Holy Ghost, i-reveal na dadya nga life. Agbalinan nga life nga ma-develop. Tunokwan na-develop na pa'y awan mo ito nung di pasubunod ko. Now, apay di basol nga hangkoy di nga kaya kat apay nga nakamot gaya mo ma-overcome. Apay di nga no, agdengak ti mensahe kat masaksak tanak, kat madik ka makigimong. Ngam apay tata, ngagkaratamaan kat kayat ko. Dagit di transformation. Okay. Ano ti kuwan ti Holy Spirit? Dagit ti awan ti anak na nga da asawa na. Awan ti barren. Awan ti barrenness. Kenay Abraham. Ti blessing ni Lord, fruitful. Fruitful ti bagik. Aganak kami. Sigog ni Mrs. Kung kunam no lalaki ka. Agsigog kung kunan mo ti babae. Maramdaman jay, binilib mo nga word. Nga you are blessed, ket ijay blessing awan ti barrenness. Now the Holy Ghost, iyag na dyan. Pagamuan, mabilib mo nga adyan. That's the power of it. That's the power of believing in faith nga connect. I-connect ni Lord jay faith na iti binilib mo. And then, jay ti kunada, nothing is impossible. Hallelujah! Amen! Kasjay ti faith can believing work. So nga doon may bagbaga nga namati dapat believing pa ilaang dadjay. Awan pa lang jay faith nga in reveal ti Holy Ghost.
So apay nga wan mang mangyari. Because kunam I believe, I am blessed. Nga mawan pa lang jay faith, nga may bagbaga, you are blessed now. Now. I have it now. Awan pa lang na jay heart. Iso nga awan pa'y mang mangyari. So ituloy mo nga biliban, receiven, ka na nga i-meditate mo, i-come the Holy Ghost, tigundaway na nga mangi-reveal ken kay jay nga word. Tapno ibunga na jay. Anya ti ibunga na? Faith. Tatibungan nga no ti word. Faith. Tibunga na righteousness. Tibunga na health. Tibunga na blessing. Amin nga life of Christ isu ti bunga jay gospel. Naana yon? So mas daw ka ado ti Christian dita. May bagbagada nga they are Christian. They are believers. But no examine mo jay bagada nga believer da. They are not believer. Tilang gapuna awagan at sarili ng believer nag-accept na kini Jesus. The experience, the born again experience. But after that, wala na. Titunay nga believer, bilibom amin nga kina Diyos ti Diyos ken ka. An nga na born again ka lang. Apay believer akmat. Apay nga tanga dapay lang dagitoy. Ano ko na na. Ado ti kasi nga umaiban pa pastor. Ito ko namati tayo mat pastor. Nga mapingay. No dak tayo ko magamin wa pastor, dadalugan na. Takitaan ta unbeliever. Da tayo kumada dyan millionaire. Takitaan ta unbeliever. So nga na kami agbalbalito ka di pastor. Kanad kayo, baka makaliyo dyan pirno. Soron ko nga agpaypayso. No. Kanya ka, I believe I am blessed. No need for me to go to usok. Amen. Nawatan nyo the English nga usok? It's a mind. Amen. The private minds. Amen. No need for me to go there because I have the life of Jesus. No anya trabaho ngayon ni Lord at prospera kita. I believe. Unayaban ka pastor, sanguwam ti pagkapastor mo. Anya ti pasangsangon ni Apo Diyos si pastor, ti karnero. Feed them, guard them, protect them, pray for them, heal them. Ang kapan aguso-usok pa lang. God will provide sa mo ko na. Ngamno denggan man nanti kakadwa ito naglas. Pag nga talaga nanti. So me. Kasla kunam nga. Kung kunan tinadumangay, mas asar lang kailangan ma-challenge sila. Tanong si kadye pastor, ngapan palang aguso-usok, masangom nga rodya kongregasyon, makaramdama intugot mo isuda jay usok. Kitaan nyo di pangiturturungan da, ado gamin tayo mangipapilit nga pastor nga they are not called. Handa nga anointed ijay nga trabaho. Ti dapat ko mga umay da, hindi ag-submit ijay na ayaban. Pero madidang ag-submit because of pride. And then, ti delikado ijay, jay mapan nga kongregasyon nga handa ma-guide. Ti papanan nyo talagang ada personal encounter na kini Apo Diyos. Kinatungtong ni Apo Diyos through His angel, vision, nagitay titunay nga nayaban. Ang ada dyan nag-rebuild. So may papilit mo, tsaka ka nag-rebuild ka mo pa sa
Pulos nga wan rebildik. Diyan nagapuak. Siyak kay kayat day jay. Ay sos. Uri sa lutsunan niyo. Siyak kay kayat day jay. Siyak ti anak-anak da. Siyak ti kay kayat day. No dati ti blessing nga gapuja abroad. Meeting kami. Dua kami pa kinimisis. Sagdudua kami kinimisis. Itid da. Diba pastor sa kaysa lang. Paiso na gito eh. Kat nagsasango kami. Sana. Kikinas siya kakado. Ngayon talaga nga, I have a calling. Kailangan nga lipasin. Tinakayabak. So, dito din bagak ka nakuha. And then, natinadamag ko kunada. Oh, dajay kay kayat da nga anak. Pinmanawan. Hanmat at. Ang akastagamin ti word. Napan, jay nangayaban ni Lord. Kanya na kasya. Because I still love them. Amen. Hallelujah. Adon to pa iti kakadwa nga pamerinda aklata. You see? Because tichika karo de pusok mo't no dati kagurgura na nga tao. Madidiya yun. Because God loves all people. Amen. Kat ni Lord nga biyag ko, kasjay. So nga chik yumat. Baka da kagurgura yung kaaruba yun. Karkaro no asawa yun. Nako. Kung ti Bible, love your enemies. Pray for them. Feed them. Siya yung i-apply no tunay nga da pamati. Because I believe Jesus is my life. He is love. Siya love na, ay ito na rin. Siya sumanao nga rin. So, Lord, kung idi pa-practice ko siya love, na nagrigat nga talaga. Siya kinatawag nagrigat na maayat ay aga-asamat. Inbaga na apo Diyos. Ngam, I know Jesus died on the cross for that man. So your love nga da kanya ay ito na ay. So I love Him. Help me to love Him. Kung nakla tayo dyan, so nga nung makitak, oh, ada kagayang kapsa. May kakalitag merenda ta. Stilat ta. Uray na medyo nagmukot. Ayun. Dahito'y jay sumanahongam. Oh Lord, help me. Kana may papractice. Ta kailangan i-practice. Hanga mangyari in just one night. Amen. Ibaga man ang kabay mo. Practice. Practice you. Exercise godliness. That's the fruit of faith. No mabilib mo nga jay life mo kat ni Jesus, ti may sangay bunga na love. Pero no ag-work na jay love because faith worketh by love. Amen. Galatia, mo yun Galatia, chapter 5, verse 6. Okay, ipan ko lang na kayo dyan. Dandaan ako normas. Hallelujah. Amen. Okay, basa. For when we place our faith in Christ Jesus. Kita nyo, faith in Christ, ha? Okay. There is no In being circumcised or being uncircumcised. dagito daw may papilit pa nakakugit. Okay. What is important? What is important is faith expressing itself in love. Yan. Dahil faith nga daw kini Lord. Nadakanayon ng Allah. Amen. I-express mo the faith with love. Kamoy no, minsan na nakakabigay ni Mrs. Kaya ko lang nga may nga nagpa-pray. Talaga ko lang nga
kailangan gawin sikan kapsa turong ting binibig mo eh. Siya binibig mo mamanggitin ka. Talito pa nagsaon, birbiro da kayo pastor, tada kayo tinasagutan. Kat amok nga umaagasa na no da kayo ti may kararat. Oh, may sama na ito na biktima ni Satanas. Sabi nga, baga mabiktima ni Satanas, siya pinipilit na eh. Ang ni Jesus. Faith in Christ yata. Ang siya tibatyan nyo ni Jesus. Usalan na ni Diyos ng ilians ka na kayo. Pero ni Jesus, it's review dapat. So ni-review ko isuna ni Jesus si Bilibam. Ano di may isa pastor na cancer. Inayabanan ni Pastor Binihin. Inayabanan ni Pastor Binihin. At napan ni Binihin, ni J. Church na. Pero na di pastor, hanay bagbaga kinasawa na nga dandanin isuna matay nga talagan. Sigon, iti kwanti doktor. Now tatang, tinangyari, uray no dandanin matay, siyempre, karkararaglatang, no, umay ni Binihin, magasanak. Napiksan ni Binihin nga usaran ni Lord. So di na pa ni Pastor Binihin, iti kongregasyon nagpipreach ni Binihin. Kita na kano ni Binihin. No agprophesy. On agprophecy. Or apan na ilihans. Uurayan na kano. Hanga mapmapan ni Binihin dyan na. Katin babaga na mo't kinibinihin nga ada kanser na. Tata, hanga mapmapan ni Binihin. Sa bali, asikasuna, nagyata tao. Kat asaran ta, siyak tinang ayam. Siyak ti pastor. Inbabagak mat. Yan. Itata, nagtimak ni Lord kanya na. Maging gana nga ni Binihin, tikikitam nga saan nga jay ipipreach na hangka maagasan kunan jay Holy Ghost. So, ay iso. So, tidangganan ni Jesus nga ipipreach ni Binihin. Ididangdagan about Christ na agasanan. Di da pelang inlihans. You see? So, ano mamisan, dumati may spoiled nga kakadwa. At kaya itatapal mo di imam nga kanayon. Ito na itatapal mo maya. No, inikat mo, aray, ikunan. Tapal mo. Ay, awan mo't ano kasta, matay ka No, inlihans na kan, believe na transparent the anointing. Amen. Jay Jesus tidenggem. Ang Diyos usara na agpipreach. Nupay, ada ni Jesus si agpipreach. Pero jay pipreach na tibilibam, tapno mahilang ka. So, no na dyan lang tibiliban niyo, ag-work adi ti Holy Ghost, bakay baga na pa yung kailihan siya magnaka ba? Yung kailihan siya, dajay suli nga di. So, tinaarami dyan, dati maday-dialysis yalaon yun, madama kagpipreach, hindi agpipreach sa kadaki jay sango, kunan dajay Holy Spirit, yung kailihan siya nakatugaw, napanak, payaan niya nga dati, sakit na dito, hangkawama mo. The mighty name of Jesus. Si nga sakit na ito nga tao, come out, leave this body. And then, nagsubliak niya pulpit, tuloy ko nga nag-preach. After that, nagpa-check up, tagpa-dialysis man nun, tamaday-dialysis, ganti kidney. Kat, hindi mapan ko magpa-dialysis, in-check up niya doktor niya, apay, nag-normal jay duwa nga kidney na. Kasi, ay nayaban na jay kakadwa nga doktor, apay na tohi. Maday-dialysis nga day-dialysis an tayo. Apay ngay, nag-sublimatanan da jay kidney na nga normal. I-check up da jay talo da nga doktor, nakita na nga talaga nga normal. Gana data si bibiyag. Kita yun eh. So, kung tibiliban niyo ni Jesus, tay jay nga umay jay faith.
Okay. Galatians chapter 5 verse 22. Ito'y ko nga-end. Fruit of the Holy Spirit. Taan nyo kaduan dito'y faithfulness. Sige, basaan tayo. Faithfulness, kaduan translation. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Dayta. Ijay King James, faith, di jay. So nga mabalin mo nga usaran, faith or faithfulness. King James. Yan. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Sino di man i-produce the faith? Spirit. Aming nga kina-Diyos ti Diyos, saan mo may produce? Kin ka, unless nga Holy Ghost di man i-produce. Iso nga love nga rin produce laang ti Holy Ghost. Patience. Amin lagi dyan kina-Diyos ti Diyos na kita. Goodness. Long-suffering. Ano may produce ti dyan sarilim? The same dyan faith. Hallelujah. Iso nga na, no apay nga nagrigat tagiti kung nga believer nga magkaroon ti faith, ti amuda gaminan nga faith, they're believing. Jay believing starting pa lang dayta. Dayta believing kaslakot saram. Nga pangkot saram jay faith ta isamul mo. So nga usaram. Nga pangalam ijay word. Nga agbunga ti love and faith. So nga siya kalaalak na ganyan word of God. No kunanay dyan nga the blessing ni Abraham, blessing the Gentile through Jesus Christ. So that's my blessing. Usarak di believing ko, I believe. I receive. The blessing of Abraham is my blessing. Amen. So, kasla, di believing ko, panakaimak na dyan nga mangkamot, wano mangkutsara, ijay makan nga word, nga faith, takanak. Kati produce na kanya faith. Kasta, ti usar ti believing. Iso nga, agwan wonder kayo man. Namati akmat. Binilib ko mat. Binilib ko mat yung baga ni pastor. Ngamhan pala nga nagbalin nga faith. Kunamon nga faith. Believing pa lang gayam. Kitaan nyo kanina born again. Na ito ti kadakalan nga example. Ididangdanggam ni Jesus nga may be-preach. Ni Jesus, the only one Savior of the world. Ni Jesus, iti mangikat ti basol, pakapakawanan ti basol. No agrepent ka, ket patsyam ni Jesus, ket aksepa mi jay puso mapurgive ka. May sarakan ka. Ma-receive mo ti salvation. Dagita ti preaching. Now, ididangdagam di ay, binilib mo, hakapay nga born again nga dagos. Ingga na nga in-accept mo, Jesus, I believe, I receive you in my heart. Ini pinasok na kadya Holy Ghost, pina-experience na kin kadya born again, at dan ken ka, ti faith nga you are now born again. So nga mom, you know and you know, nga you are born again. You know and you know, you are child of God. Nangalami jay nga knowledge, the jay revelation knowledge, the Holy Ghost, nga nang confirm the word nga binilib mo. Kasta mo lang ti aramida na, ito'y kinabaknang, ito'y salunat, ito'y panagbaliw, righteousness, and anything nga received from God. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Kaya tsuba nga talaga dagbiag ti pamati. Kasjay ti pamati. So makita yo, siyak nagapuak iti very poor nga family. Extreme poverty. Perming.
And then ti mindset ko kasjay. Pati anges mo kasjay. Very poor amin. Ano, pati anges. Pag ang anges ka nga pobre. Kasi agmatmata ka nga pobre. Magmagna ka nga pobre. Agpanpanunot ka nga pobre. Kapo ijay nga experience. But tinaborn na gina, nga i-reverse na jay. Because binilieve ko, nga in Christ I am blessed. Kami meditate ko yung gana nga na-reveal, nga I am rich. Jay nga nag-change till life ko. Tahan ko may guide na kayo. Nuhan nga siyak mo unang mag-experience. Amen. So, na-experience ko, na-set free ak de poverty. Sakit nga nagidjay. Adu mo lang di sakit, hindi. Di unbeliever ak. Hindi bagik. Pero na-deliver ak. Padasan ni Satan nga isubli. Pero saan nga mabalin? I resist. Because I am now healed and healthy in Christ. Kasjay ti experience ko. May sa nga tao nga managbabain. Handak tupay nga maamuti ka aruba mi because anak karumrumwar. Iso nga taramidon di babarkadak nga sumagmamano. Mangala dati mainom. Handak pa inuman di balay sadak mairwar. So ano rumarak sino tikin anak dita kung kunan di ka aruba. Nakabagi ba nga lang nga lugar, handak nga mo. Because kasi ti biyag ko ini. Pero amin na gidyan nag-change. Amen. Hallelujah. So nga da kayo, takal taramidan ti pamati. So nga, ti pamati, yag na ti good report. No, kuna namati, santo umay, awan nga hiya po, pastor, complicated ka nung rod. Matmatayak sa mo tanan. Sa mo ibaga nga believer ka. You are not believer! No, kunak ida nga kamasaksaktan. That's true. So I need faith. Teach me. Kasyay. Amen. Namatiak mo ta. Kinapuno na ipapatik ka makigimong urex tuyak. Hey. Ado tinapilit nga eh. Anak di kinaunsilak nga awan anak na ini. Kunak nga, hangka nga namati nga talaga. Kasi kunam, namati ka kini Jesus. Ngem, kunam nga apay nga ta. Nga awan anak mi. Kat awan met kuma tilunod. Awan met nga talaga. Kat apay ngay. Ti pamati awan ti apay ngay. Kunak ijay. Nakakita ka tinamati nga apay ngay. Kung kunana awan. Doubt di ay. Nasaktan. Ang nakigimgimong. Idi awan. Hingga natata. Tadajay, lumamingsan ma-open ka kini Jesus. Nagasat ti saan nga ma-open kini Jesus. So nga na kayo umay, kayo ma-open. Kung may bagbaga na dyan, may bagada, amok nga umay kayo, ta nangan kayo titinapay kat nabsug kayo, kaya tumanan ti mangantap no mabsug kayo, no kunan ni Jesus. Ay, wun ngagpaiso. Baka si kang ngagpaiso nga tiyan, ti kapuna kas dyan. Ang aday masaktan ka, saan ka makigimo? Faith, titungtungan dito. If you have faith, then you have ano tiada? No, that if faith you have oh yeah. Nya nga tiada? If you have faith, you have God. God, aday jay faith.
Faith comes from God. Iso nga dahil tigapuna nga ado ti miracle nga mangyari ken ka. You getting something? Naba malalayo? Adaba na alayon? Okay, tumakder tayo. Thank you, Lord. Woo! Amen! I-apply it! I-apply yo iti business yo! I-apply yo kinasawa yo! I-apply yo iti kasapulan yo! Amen! Ang kayo nga give up. Ura do kasla negative situation. The Word of God is the Word of God. Haan nga may babawi jay cross. Haan nga may babawi jay gospel. Nalpasan. Amen. Naka-steady de jayan nga message. Tila ngayon na da jay faith mo nga gwi-wave. Because lack of revelation. But now, insuro ka na kayo de jay. Tapno ni kasta, ag-stay kayo in the Word, in ka na nga may reveal. Believe in the Word. Amen? Hallelujah, let's pray. Lift up your hands. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Father God, salamat nga in Christ. Kat amin nga kailangan ming agbiag nga na Diyosan. Kat na-provide. Oray tayato no pamati. Kat adamin kini Jesus. Kini di gospel. Kat the Holy Spirit. Ti mangi-manifest. Mangi-reveal. Kaya iso amin nga acceptan me can believe in me. Oh, Father. Dagitoy nga anak mo. Dagitoy nga tataom. Kailangan dati faith. Kailangan dati faith nga genuine. Agapuken ka, Father. Nga isuti nag-work ka ni Abraham. Nag-work ka ni Noah. Nag-work ka ni Enoch. Nag-work ka ni Apostle Paul. Kanda dumapay. Father God, i-reveal mo na ito'y tiday ito'y nga church, kadag ito'y nga tao, nga inyag mo nito'y. Because saan nga tsamba ngayon mayda dito'y sikatin ang i-purpose ngayon mayda dito'y nga church for them to receive the message of faith, the message of the gospel with signs, wonders, and miracles as a confirmation of Father. So we pray in Jesus' name to panakay pour out the spirit of faith, His anointing, the spirit of faith, revelation, it is faith, it is revelation, knowledge. Kada gito'y Father God, hallelujah, i-reverse mo. Dagito'y nga situation, dagito'y kakabsat, babanda na ito'y pamati, i-reverse mo. Dagito'y nga mindsets, i-reverse mo. Dagito'y nga kapanpanunutan karirik na, nga napan iti negative side. Tap na rikasta umay dagin ka. By faith, by believing. Oh, Father, we need miracles. We need signs and wonders. We need the confirmation of our word. Pero in bagam nga by faith, nga mangyari na gito'y. So I pray, nga pour out mo the anointing of faith. Anointing nga mangi-reveal the faith. Kada gito'y nga anak mo. Iti situation da. Iti kailangan da. Iti ugali da. Father, we pray in Jesus' name. Anointing of faith. Touch this congregation, Father. Touch your people with this anointing. Oh, hallelujah. Elevate their faith in Jesus' name. Level up their faith in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I pray, amin na ito'y kaabsan. I declare your presence in Jesus' name. May sutag work. I believe.
I receive. In Jesus' name, Amen. Woo! Hallelujah.